Oya wasiara salabuki may nakaulebu na kiyala tilebu au samoro ko tunga en radio Fiji 1 nando may biti na po ang ganbiyan yato. Ebi nakabeyaw radio Fiji 1 nando may biti na po ang ganbiyan na evangoliti ay rakiraki. Kay mami na marama ni Northland, kay mami daw talenta ka na en radio Fiji 1 nando may biti na po ang ganbiyan yato. Na radio Fiji 1 nando may biti na po ang ganbiyan yato. Ni sambulu binaka se koy ngona bagale leka ni nonde tuku ena ngandre bi bertona timi ragabilo apitu ena nonde bonua bertona rawata tale endu nganga se adoba ni bagatangin ngende ni cup final ke bartu ngandreva mertu tangkumaka na tutu ni World Series title ena mbakiongo ia ke bakana sang ni rawati na be kaongori ia mena kota na nonde banu nui be South Africa me poni adoba ni na tutu ni finala ena boni sotsota sa kotongo e matanratou. Tuna Ben Ryan na andari wabulidi ni timi ni matatatigo be wabinaka be ratona dorbo na veka mena waedori me rawa ni tango magitelekina na itutu ea e na mbakiongo. Esa na dhabatigo ni mataka na ikarua ni wasiwasi ni kiana toka na nonda banua me state of natural disaster na itutugu manatamba ni lenga tumbukoso waya ni sana toso na benkarabi kina kena ngandrebi watotolo na bagadoko wakakina na kena bagatotolo taki na beika ngandrebi kina kena itutu makawa sa rauta ni ono sa bula singa na kena biutu na state of natural disaster ka sana tomana na mata ni tu na banua rausa na yato toka kina o New Zealand ki Australia ena dagadaka ni bagadoko tuko na kapusti fangalele na baka lesli sedaki ni tambani lenga tumbukoso ni ratomana na leo ni mati valu na dagadaka ni bagadoko ena yanu o bonu ambalavu ke koro esa nambiu titiko ni mataka na nonto panua o borenge mani marama na ililu ni mate ni tu ena ila kolako ki New York membaleta na kena lagi sanitaki na vendin dinati ni Paris Agreement ka bagadurumi na bosi ni COP21 ena baksaoti obiti mate ni tu e burupura me sanitaka na vendin dinati ongo errandua batekina erraute ni duana rau diwa sambluga lima na mate ni tu e burupura ngandrebe na ruku ni bendin na tiongo merandua batekina e 5.5 na mate ni tu ka keba kaya na sotabi na be kaya ngandrebi sa rawo ni okati obiti ene labo barutaki e runan rau ka 5 bilion na dola mena wasebata ke na sotal na mate ni tu ena ke na wali na rebu ni beka e kautamai na bebe saunin raki kinangito ni voto ka ngai ruana sotsota ni leo abitu men na boitabi kino biti sana rawa ni matata sartunga be Ben Ryan ke ratona dorbo se matangali wale se bugu ni gito dava en ngandrebi men na borita ke na sotsota ni Rio Olympics mai Brazil tukono Ben Ryan kina tamban ni gito na FBC ni sa tuoti na nona itubutuba men baleta na sotsoto ya senge matite langa ni ngauna men ruko biti en nandua na sotsota en butura rani finala en na rugu ni beli utaki ni Ryan ena tulna mbak sauti obiti e adoba bagadiwa na finala karawa tato do kina ganga ia bagandita ko Ryan yo samisoni biribir nduanga na dorbo ngito mai balangi se bagandita gitiko ena ngongo ni na mai kemba bata ki ratuna dorbo ena buku ni baba rau kina sotsota kataraba oka kina na Olympic Games mai da bekir na bagleleka ni nonde tukutuku i wading binaka Bulanga salo mitina korbotan ando tali tak na varong menam bule FM namban dua ena sere. Volvina gua saukuru todo tali tak na bule FM. Nimbula narango lavinia to ken korro ena kasi. Ando bakrong en bule FM namban dua ena sere. Volvinaka ya makereta menandi na SBA nambula FM namban dua ena sere. Ba korbo ta sanga talent on station ni rolerua en namban dua nga nambula FM namban dua ena sere. Bula FM namban 2 NSR